mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gutera impungenge mu karere k'ibiyaga bigari, hari amakuru mashya ari gutuma abantu bibaza niba Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitaba biri gutegura kongera gukaza ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo abivuga ko yagiriye urugendo rw'ibanga i Kinshasa mu cyumweru gishize. Amakuru avuga ko yaherekejwe n'abasirikare bakuru batandatu bagera i Kinshasa kuwa gatandatu Kanama 2026 banyuze i Lubumbashi. Ariko ikintu kirusheho gutera amatsiko ni iki: muri iyo minsi indege za gisirikare za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangiye kongera kugera i Bujumbura. Hagati ya tariki ya 5 n'iya 7 Kanama bivuga ko indege 3 za gisirikare za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zageze i Bujumbura, ndetse hakaba hari amakuru avuga ko izindi ndege zigera ku 12 zemerewe gukoresha ikibuga cy'indege cya Bujumbura. None se ibi bivuze iki? Ese Burundi burimo kwitegura kongera kohereza ingabo muri Kivu y'Amajyepfo? Se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gutegura ibindi bitero kuri AFC 23 ndetse na Twirwaneho, cyangwa se ni igikorwa gisanzwe cyo gutwara ibikoresho bya gisirikare? Byose rero tugiye kubisesengura. Gusa nakubwira ngo kanda subscribe niba ukunda amakuru yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Burundi, u Rwanda ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari, kandi wike no gukanda kuri notification bell cyangwa se kunzogera kugira ngo utazacikwa n'izindi nkuru zigiye zitandukanye. Inkuru y'uyu munsi iribanda ku kintu gishobora kugira ingaruka ku mutekano wo muri Kivu y'Amajyepfo. Urugendo rwa General Prime Niyongabo Kinshasa ndetse n'ingendo z'indege za gisirikare za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Bujumbura. Amakuru atangwa avuga ko umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi yagiriye urugendo i Kinshasa kuwa gatandatu Kanama haherekejwe n'abasirikare bakuru batandatu. Ko bahuye n'abayobozi bakuru ba gisirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byaganiriweho ntabwo byatangajwe ku mugaragaro. Ukiye bwaho General Prime n'itsinda rye basubiye i Bujumbura, ariko urugendo rwabaye mu gihe hari ibindi bikorwa bya gisirikare byagaragaraga hagati ya Kinshasa ndetse na Bujumbura. Nkuko aya makuru abivuga, General Prime Niyongabo yageze i Kinshasa kuwa gatandatu Kanama 2026. Ntabwo yagiye wenyine, kuko yari kumwe n'abasirikare bakuru batandatu. Itsinda ry'abarundi ryanyuze i Lubumbashi mbere yo kugera i Kinshasa. Muri Kinshasa bahuye n'abayobozi b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kugeza ubu ibyaganiriweho n'ibyashyizwe ahagaragara. Ibi bituma habaho ibibazo byinshi. Ese ibiganiro byibanze ku ntambara yo muri Kivu y'Amajyepfo? Hari gahunda yo kohereza ingabo? Ese baganiriye ku bikoresho bya gisirikare, cyangwa se ni ibiganiro bisanzwe hagati y'ingabo z'ibihugu byombi? Nta gisubizo gifatika turabona kuri ibyo bibazo byose. Icyo tuzi nuko urugendo rwabaye mu gihe umutekano muri Kivu y'Amajyepfo wari usanzwe uri mu bihe bikomeye. Ariko urugendo rwa General Prime Niyongabo si rwo rwonyine rwakuriye amatsiko. Hagati ya tariki ya 5 na 7 Kanama 2026 hari amakuru avuga ko indege 3 za gisirikare za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zageze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ngo izo ndege zari zitwaye ibikoresho bigenewe ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo. Niba aya makuru ari ukuri, uze ko Bujumbura ikomeje kugira uruhare mu bikorwa bya gisirikare biri kubera Kinshasa. Hari n'andi makuru avuga ko indege 12 za gisirikare za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zemerewe gukoresha ikibuga cy'indege cya Bujumbura hagati ya tariki ya 23 Nyakanga na 23 Ukwakira 2026. Ibi ni amakuru akomeye, kuko ikibuga cy'indege cya Bujumbura gishobora kuba ahantu h'ingenzi mu gutwara abantu n'ibikoresho bijya mu bikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko nanone ni ngombwa kwirinda gufata iyo mibare agaragaza ko indege zose uko ari 12 zagezeyo, cyangwa ko zose zari zitwaye intwaro. Cyemezwa neza nuko hari amakuru avuga ko zatangiwe uburenganzira bwo gukoresha nyine icyo kibuga cy'indege. Kugira ngo dusobanukirwe n'ibi bikorwa, tugomba gusubira ku mateka y'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo.
Burundi bumaze igihe bufite abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imwe mu mpamvu yatangwaga ni ukurwanya imitwe twaje intwari ishobora guhungabanya umutekano w'u Burundi. Ariko mu gihe intambara yakomezaga, ingabo z'u Burundi zagiye zigira uruhare mu mirwano itandukanye muri Kivu y'Amajyepfo. Harimo ibikorwa byo kurwanya imitwe itandukanye harimo AFC 23 ndetse na Twirwaneho, nubwo imiterere y'imitwe n'ubufatanye buri mu karere bikomeje guhinduka. Misi ishize imirwano ikomeye yabereye hafi ya Minembwe. Makuru atangwa n'impande zitandukanye bavuga ko ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'abasirikare b'u Burundi FDL na Wazalendo n'abacancuro zagize igihombo mu bice bimwe. Ariko ibi nabyo ni amakuru akwiye kugenzurwa n'amasoko yigenga, kuko mu ntambara buri ruhande rutanga amakuru rufite uko rubona ibintu. Ese urugendo rwa General Prime Niyongabo Kinshasa rushobora kuba rufite aho ruhuriye no kongera kohereza abasirikare b'abarundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Hari abasesenguzi bashobora kubona ko bishoboka, kuko hari ibintu bibiri byabaye hafi y'igihe kimwe. Icyambere, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi yagiye Kinshasa. Cyakabiri, indege za gisirikare za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeza kugaragara i Bujumbura. Iyo ibintu nk'ibi bibaye, icyarimwe bishobora gutuma abantu bibaza niba hari gahunda nshya iri gutegurwa, ariko tugomba kubishyira mu murongo ukwiye. Nta tangazo ryemera ko Burundi bwafashe icyemezo cyo kongera kohereza ingabo nyinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni hypothesis, uvuga isesengura rishingiye ku bimenyetso biboneka, ntabwo ari icyemezo cyatangajwe ku mugaragaro. Ariko nanone ndajya mwibutse ko General Prime Niyongabo yagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gisirikare cyabo bitari bimeze neza, kuko hari ibitekerezo bitandukanye ku kijyanye no kohereza ingabo muri kiriya gihugu. Muriga ko General Prime Niyongabo ndetse n'abandi batandukanye hari ibyo batumvikanagaho. Ibyo byose twarabibabwiye hano kuri The Quick Times News. Niyo mpamvu nkomeza kuvuga ati mukande subscribe kugira ngo mutazatungurwa no kujya nyine mucikanwa n'amakuru atandukanye. Ikibazo cy'abasirikare rero b'abarundi, hari ikindi kibazo gishobora gutuma gahunda iba ingorabahizi. Ni morale y'abasirikare. Mu myaka yashize habaye amakuru avuga ko bamwe mu basirikare b'u Burundi batishimiye koherezwa mu mirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko muri 2024 abasirikare benshi bafungiye Bujumbura nyuma yo kwanga gukomeza imirwano na M23. Hanandi basirikare ndetse n'abofisiye bakuru bivuga ko bahungiye mu mahanga kubera impungenge zijyanye no koherezwa muri intambara. Niba iba ari ukuri, bivuze ko ubuyobozi bw'u Burundi bushobora kugira ikibazo cyo kubona abasirikare bafite ubushake bwo kongera kujya mu mirwano ikomeye, kuko kohereza ingabo mu mahanga ntabwo bisaba gusa intwaro, bisaba abantu, ibikoresho, indege, amasasu, ibiribwa, ubuvuzi n'ubushobozi bwo gukomeza kwashyigikira igihe kirekire. Ku ruhande rwa Kinshasa, cyazo nacyo ni gikomeye. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri guhangana n'imbaraga za M23 ndetse n'izindi mpande zitandukanye zifite uruhare mu mirwano yo mu burasirazuba bw'iki gihugu. N'ibingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zitegura kongera ibitero, hazabaho ikibazo cyo kumenya niba zifite ubushobozi buhagije bwo kubikora. Kandi niba Burundi bukomeje gutanga ubufasha bwa gisirikare, ari rwabo mu ntambara rushobora kurushaho kwiyongera. Ushobora gutuma intambara iba ndende, ko impande zihanganye zikomeza kubona ibikoresho n'abasirikare bashya, ubushobozi bwo gukomeza imirwano buriyongera, ariko ku rundi ruhande bishobora no kongera ibihombo. Abasirikare bashobora gupfa, abaturage bashobora kwimurwa, ibikorwa remezo bikangika, kandi ikibazo cy'ubutabazi kikiyongera. Ibi byose bibaye mu gihe hari inzira za diplomasi zigamije guhagarika intambara. Ni nawe ikibazo gikomeye kiri. Ese ushobora kuvuga ko ushaka amahoro, ariko mu gihe kimwe ukongera gutegura ibikorwa bya gisirikare? Mu rwego rwa diplomasi, ibikorwa bya gisirikare bishobora kugira ingaruka ku cyizere hagati y'impande zitandukanye. Iyo hari ibiganiro biri gukorwa ariko ku butaka hakaba hategurwa ibindi bitero, impande zombi zishobora gutangira kwibaza niba mugenzi wazo akomeje kuba umwizerwa ku byo bumvikanye,
muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikibazo cy'icyizere ni kimwe mu bibazo bikomeye, niyo mpamvu buri ruhande rw'igisirikare buri indege buri kohereza abasirikare ushobora gukurikiranwa cyane. Rero mu musesenguzi reka dushyire ibintu byose hamwe. Dufite General Prime Niyongabo i Kinshasa, dufite abasirikare bakuru 6 bari kumwe nawe, dufite indege za gisirikare za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dufite n'amakuru avuga ko indege zigera ku 12 zemerewe gukoresha ikibuga cy'indege cya Bujumbura, kandi bibaye mu gihe imirwano yo muri Kivu y'Amajyepfo ikomeje. Iyo ibintu byose ubishyize hamwe, birumvikana ko havuka ikibazo cyo kumenya niba hari igikorwa cya gisirikare kiri gutegurwa. Ariko kugeza ubu ntidukwiye kuvuga ko Uburundi bwafashe icyemezo cyo kongera kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'ikintu cyamaze nyine kwemezwa. Icyo dushobora kuvuga nuko ibimenyetso bivugwa bigaragaza ko ubufatanye bwa gisirikare hagati ya Kinshasa ndetse na Gitega bukomeje kuba ingingo ikomeye mu mutekano w'akarere. Rero ubwo nk'umwanzuro urugendo rwa General Prime Niyongabo Kinshasa uhurirana n'ingendo z'indege za gisirikare za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bujumbura, wongeye kuzamura ibibazo ku bijyanye n'icyerekezo cy'intambara muri Kivu y'Amajyepfo. Niba Burundi bwongera kohereza abasirikare benshi muri Kongo, bishobora guhindura imiterere y'imirwano. Niba Kongo nayo yongera ibikorwa bya gisirikare, AFC-M23 ishobora gufata indi myanya yo kwirwanaho cyangwa gutera. Ariko ikintu kimwe n'igihinduka, abaturage nibo bashobora gukomeza kwishyura ikiguzi cy'intambara. None se wowe ubibona ute? Urugendo rwa General Prime Niyongabo i Kinshasa rwikana ko Burundi buri gutegura kongera kohereza ingabo muri Kongo, cyangwa byose ni ubufatanye busanzwe bwa gisirikare hagati y'ibihugu byombi? Uduhe igitekerezo cyawe hasi muri comment. Ni The Quick Times News, komeza kudukurikirana ukande subscribe niba utarakanda subscribe kugira ngo ugikomeza kubona amakuru yizewe yasasenguwe kandi akurikirana ibibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Burundi, u Rwanda ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Murakoze cyane, dusubire mu yindi nkuru yacu.